Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram, guru-guru ta, alim ulama, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mamagi-magi aga yarifego yewaniwi angkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamagi-magi yewaniwi ye majelis tae, majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makutoro femeng mamagi-magi sininna guru-guru ta ritujunna akwewe hesikolewe Miss Putri Satu Belawa mamagi-magi narialang adisi-disingeng ajap-ajapang puri rifung Allah Ta'ala to yang kekasih tuntui wija-wijata paguri padiseng agama nawad demi salama kirilino lebih-lebih barisari mundrina kong Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan rialufai masalawan dan mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaja kacer lor di manung nato pada salama rilino matir sari mundrina kong Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Guruta Pandreweni ki kasiona okubolana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pun Allah Ta'ala pala kidece de gaga padangkanna. Amin ya rabbal alamin. Langka andre ku ya kasi corona angka rakko bale bolona, angka lawa balena, kaju paravana, nasubalena, lengkap. Terima kasih ni guru ta tambah ki tikula alam masiri kapo. Alhamdulillah. Tapi mata muka kedua alhamdulillah. Tapa mana kata apa mu bakolalana atiku makada mesa nabita makada sala angka bola mujokai nama apa ko na persilahkan na suruh andre lalu yaitu agagana niakang ni malapabura riwata kalemu agagana to malaboy. Alhamdulillah na persilahkan na lena guruta karatani te gane karatani te tani te tapu niakan ni ovong niakang ni malapabura riwata kaleku agagana fatwa nana alena kasi guruta iyer tujunna andre wendiwe pura sero na finu sikiteng pura sero na pandre sikit bepa. Alhamdulillah
pakai huna boleh be alhamdulillah bansana ni nasa malabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu malabu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, takutona tu kita memacarama kue kong ka acara sekolah biasana tete 10 wilewa napa ka men re macarama wengi ya maku kue iya pembukaan alhamdulillah ubo jilada ko mapako ye mele ka mede iya lo mana masih mama tu ko cama. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Ini hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kami nak biji ka kada aja tame taustas matu nasaba metoi kasi rewa yaro mabele bolana tomatuanna kereng igare pangananae nalamade cede to nakada keretoi wanga ustase awe napa aku nang selengi. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah telumi wala si paringaranga moni telu yang penting pamarakai amin. Yang pertama ya ro Allah lengan malabina nabita sebelum diperjalankan ibisai ati malabina nabita ko malaikat Jibril aku bunga-bunga ilisering ati malabina nabita iya nari tu hilma aga yasa hilma nyamakinin nawawa as-salana na gangkangi mubba riasan ikhlas agar riasan ikhlas ibego isi dewe bangkaukan nasabak nyamang dega agak susah. Contoh angka ga mas apa na dinna joka ko manyehe angka ga nasaba ko masus sa pena dita tolong de na tu benar bernilai ibadah de ni ga tu ikhlas na ko misalnya isuro ki masumba to matuanna nanae maka angka kasi anu na si kolewe libangung pada yello tulugi ki untuk masumbang siagi angka kan angka na masumpa bape na dinge yupupana na masumpa bape na dinge aja lalu na tak berangi magay nasabak de mata tu gaga apalan na lo sia-sia bawang itu nasabak de gaga nya makini nawa simulangan na ye miro asimulangan na ihlase na reko nya makini nawa kama ni suruh ki makam aja ko sekolah apalagi ko misalnya sekolah agama dan mari jaga sumbang ki kama aja ibu oi itu matiin remote itu jamaah Ramadan belakang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini sering ati malabina nabita ya nari tu pak disengeng ya na lo paringaran ibu angkan itu pas sekolah agama anata alhamdulillah modal no ko masih sekolah anak na angka pak disengeng de na kasih anak aja tak kada mega waramparaku mega mau waramparaku namo de na sekolah anakku sogi mato maka taperjenga kak dampeng kamana boleh maga-magata kamana boleh mate-mateta tolong mega waramparata kamana kasih na misalna mega waramparata na boleh mate-mateta na deka sekolah anak na deka isa balanca na balu mana ya rosilina warampara mutarong ini na gangkangi kasiasi magay nasa baba disangan na deka ya ko badisangan na wasogi ki ko badisangan ite doktoro mapa ko tu ba doktor kutana to biro magaga ki calaba andrewe tolimeke ka masemek ka macata biaya pemeriksaan 250.000 saliwangi obat 500.000 jadi 750.000 si di tahun kali 10 ni tahu lalana siya soy
Gara-gara mak disangang. Loya kada raja mak disangang. Loy madeceng anakmu patut mak disangang. Isura tanpa aja surui joka masigie. Haja macangi. Silalu-lalu togi kau tularan nama sigie. Tahu ya silalu-lalu. Angkat tu panitia masigi liwat pedarana. Desora joka mabere jama anak-anak metom na sapa. Tega kalau mabataya tole nagan rusuh. Na bapi ni nagan aja. Aja buat diri anak-anak sang anak-anak. Yang itu kalau tolato matang aki masampayan atau lari pulo-pulo. Bangsana itu makasih bapi. Kada tega kalau Allah. Contoh. Aja kau makara angka ya besi di kisah. Anak Arab Badui na temei dindi nama sigie. Sama anak Nabi Tayyib. Maka deh jamaah hewe gasai na temei dindi nama sigie. Maka Nabi Tayyib aja mugasai. Teme mugasai na lari na tala temena ne bulak ko jama-jama. Agak bahayana. Jadi engkau tu carana halus dengan lemah lembut. Tapi kalau meto tu anak-anak lo memang meto pi segeki. Ya jatuh si tongan nakong ka guru masagge. Jila ada ya aku masagge guru. May tahu anak-anak napi ni tamata. Apa kon yan anak? Makasih. May magalola ada. Yang kakek mo pa ko kamu ba ko bate kapipina guru agama ko kamu bi bisa ka 3 ka 5 ka walu pa ni na kaunjili ni batera ma baraka magatoniha alhamdulillah aja kon ka guru na nagaletche na itapa mulaburo si ko polisi pakasi gimana ngaramu yani ana inoko anana na joka sina cheri guru ewe ko sikolewe man may toko anu bawa mi je guru bawa mi maga ala bawa ni bari anakmu iko na pa basara iko na pa guru biki iko na pa guru akidahala iko na pa guru Quran hadis iko na pa guru matematika iko na pa guru bahasa Inggris iko na pa guru bahasa Arab insyaallah kada nang kemujangan akan nakostaro aja bako guru ewe desaga kwewe Dekat kue, kami anu Belanda, jamaah yang Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ilisari ati malabina Nabi Ta'aga tepat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini na to matepat. Pakasini tepat mo na sabat tepat si tongatong. Tega yasa tapas ito ngatongan ibego yan inaparentang ibong Allah Ta'ala na niya ininirwi ano yung napisangkang ibong Allah Ta'ala yaitu yasa tapas ito ngatongan ibego yan inaparentang ibong Allah Ta'ala aja mucabai beceta cendemo ni si capakanuku benemuita ni bawalan na ibong Allah Ta'ala ini natutaw non roy rioranu tangang kabagangkan na gara-gara dia cetak cedek itu aja mau coba ini cetak cedek ya matu cedek nak gangkangi mega alhamdulillah talu ili syarati malabina nabita napi balaleng ibalutuni akan apa ke ternyata burak ia burak malaikat Jibril ibarenta ko bunga Allah Ta'ala tama ko lang na suruga mala burak tonat-tonangang bateran lutuye na caw bila takajon dan ternyata ia tona pala matur ibakengang ni umat na kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia matinulu mas sampajang na rekomelo ni mati ribalete ia roto de na sampajang adampa-dampa ki apa komedori amatu de itu kaya sa bemor de kaya sa pete-pete sampajangan itu peway nyama pa kung magalo sampajangan iba tama nila lang nakiburu madape ni malakay makutana marabuka ni gawam mo Allahu Rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Quranul Karim
Ngaji moki. Ya di Indo nananae. Aja mau merekam pajai guru pengajian ni wakadimu. Hawe. Gara-gara di sapu napa aja si mengaji anaknya. Hawe. Manang ka mana ha? Desa kagak kewe. Pak ini ko kampo masagena ibu. Aku mi Belanda. Gare. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaji muki, maka ustaz tasaka-saka aja bateku mengaji, maka aku memaga tasaka. Togi tak peta, togi tak balimbung, togi lengan-lengan, togi kamaga koto baca mui, si ko matu, manuna nama lengu. Galona na wirubu yutaku mikiratil Quran si galona bola nare kotori mengaji tawe kotori na bola ewe kul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Quran niki to baca kul huwallahu ahad bana baca mangiro lolongang apala ko pada pada na baca Quran sepertiga Quran hagaro mengaji ki padai kotolan na madang madang ibicikan ni la ilaha illallah na dera to mapa ko mani bawang he sarusi batu matana boleh share to motang makampar la icalai mana ka icalla ka to saru to bacala mana bacala ela doang mani na salama ni tatai mada saru matana sa icalai de ni ta alusuk na masu naka kali mana lo ni lepa naka yang di mana makwe tapi kata ro makun re pura mapakro naka di mana tu mapakwe sisa ni tanya anak ternyata wale waktu nama dising na boji joka kada capa otin na tahu napa nanti bahasa lo na balu jadi ya ro makun re kwe biasa we kadang capa otin na tedeneloi pada tobakan niwe wa amana loko lepu hamana din ang kumapakor kabatulan mo akalimamu tapara tapusi tawo makare nule biasa na kada chapauti na tekpe deto kaga ang katoto lima pakwe mahal na to lima pakotosi magero na boji mitte kalukur na tawe denen lawi deto kaga konye di alhamdulillah asalang katapan na insyaallah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Asal engkau tepat aja itu mata pe. Tapi kalau dia kata tapa akan apa sepat. Aga jetu aga mati ustaz. Boleh no gaje misangin ang kaya asa pacala komedor ya. Oh, caba apa? Kau kata to lima kana aga tua aga mati. Boleh no gaje misangin hati-hati aga nasa Allah taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim bisawatu wa lahum azabun to bangsa na ipa buta beto ni mata bakita na mata bareng kalingana mata tina bacalama ni batawana to bangsa na ya bacalama ni bawa na saya mau mata proses ramu baca itu tu mata pe ko ne mata pe coba ni mate ko ne gaga bacala katali poko paceno HP maka ada aman di bawah to de gaya tepat na tapi alhamdulillah ini mana konyehe matapok mana ki jamaah yang rahmati dan dimuliakan cuma ye miro bawa makada yaitu ini rubah to biasa ki padang kamana jatah padang kamana tak salah ngeta aja negara-negara iri tak apa salah tapi jallo ni makar neraka pada ku ini panitiana penerimaan korona neraka aja tu tapi lah dua ngabani makada tanah doro kasih naro pataling ko bungala tali timpa atina lo lebar yang nama deceng kita ini manusia biasa ayo dapat jalan tamu ko neraka ini pacar mena satan neraka to yar neraka to ustaz mah doko neraka Muhammad ade nama aku wiri na catoko hamman pataro ki na coba aku panitia pemberangkatan jamaah yang rahmat udah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tapakan kayewe talwewe nari bego perintah na Allah ta'ala ritujunna sempaja lima watwewe na wadiki salama rilino lebih-lebih barisori mohonina Allah ta'ala dan ternyata solat ini adalah penggugur segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita lalu nak dampengi Allah ta'ala atas salat yaitu sempaja
pajangi inna salata tanha anil fahsai wal munkar na sampajangi na pebeleki pore ma pejajae ya naro wala si parengarang yo nyewe mamagi-magi na pabarakai kung Allah taala di mana lebih-lebih pa untuk alien atau ma bicara we tada penga maraja kung katapasala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.